popravio, vidim. Ja ću uzeti sveže povrće. I seći ću paradajz. Svežu salatu. Da, odlično. Sve to ću staviti na lepinju, a šargarepa će biti umjesto višle. Napravit ću zdrav hodok. Zar je to hodok? Sad će moj profesionalni uređaj brzo ispeći ovu višlu. Gotovo. Sad treba iseći malo crvenog luka i paradajza. I nikako bez kiselih krastavca. I seći ću ih na krugove. Tako je. Prvo ću staviti povrće na lepinju, a onda svoju savršenu višlu. I da bi ukus bio još bolji, dodat ću senf i kečap. I na kraju, mrvice od čipsa. To je moj tajni sastojak. Sigurna sam da će Paige biti oduševljena.